to the TV on your for me more kwaba edo baba bi biala ohwe me fi se na ne de no hye me subscribe video no wi an wa hye my mam ka my him don me na da bia da metena se ede dwuma pa ane adesua ene nka bom ede mamba ka to se ha eya dwuma ede man asante man kana man enka bom no ye chief chances ye hemfo nkomo anka se ne di ni ha sei ezo kwa to video na subscribe no wa hye na ma se nyina ahwe onua ene me no kwade am no kwa kontanse na nsen ene ebeto dwa gidigidi second chance omo chief chances nsam ani asase ho nsam no asole de na nyasam kotwa eswo ni nyasa wo ka kire na no mo hia e wa hemfie na edane ntokwa ankasa so bo hu se hemfu mi enu gina ho eko ade hye mi enu gina ho eko eye contents ne ko yenkoi ni wo video ni bi mra me de de baaye ensasesam ensase the chief chances enkomo na asese ebeba chief chances issue na beba akame ensasesam eye mo asasesam ene akakan kunyasam no ho ama de creative problem bebre yenkoi hwe ntokwa no ene de ho fa ni nyina baaye ba ebe fa mu nkire mu yenko bla sesia ensem we ni na akwoso kontan sayin fie na anu ya wada abra bema oji abo amankwa aduna a otoso mienu etena ase na ensam a abeto na namonim no mo hwese ometimi asiesie na ensem ni bi fa dwunase nkunya saase ho na hwese nka obesiesie akyame ehya ase de ensam no eto eye empanimfo ana omahia anim se sabre ensem yakoso efri kotokofie ama ensem ni kodru eye asante hema anim ema nanan mu bi ekoyi ensam no eba efiri ho bai abra ye din din ena ekoye ya na akyame anim ho hwe enam so ama nanan hu se saa ne ma na ekoso no antwe yie afenso eye dwunase dikuro enkunya egunkunya fie no sarbe ne ye hu ba bi e wayi afa ono na sem ne kodi ayin fie a eye ntoto ahene ni konten ni kabo mom koyi baaye omokoyi baaye nana efia no musa betan no moka asem na nini na no akyame enim ho hwe we na nana etina adwam na obusebusa ensem no wade sobo no ebo eye ntotoye hene ene kontin se ene wabuto makunya na yentwen kopem sensiesie bi ebeto yie sensiesie ne beto yie se ento yie no emu ena eye dwunase dikuro eye nana osu kutiri ampem eda ne ye bi aba nanam atie adwam eno enama akyame ho se saa ne ye no enso ani ntino wogina so a otu na de so se bia ene brebe ama amane ema Mesrema bushafo nyina ema ne mema emrante omu adwuna se kuro mu nyina we enye ntokwa ebre bi bai se ye bi na ye na enipa mi na na pra akonwa penche se kakra bai na so ye wi ye nyina da so tie adwuna se ti mesrema se obia kana komantu yem na memo obia nye se aye se nto obi ko hunu na akwaka se tia no ana se we ye me wo fa ase still awe me wo fa ase a bibia ebe bia ne wefre no ye na koso so asoma adwuna se enne dua ya adwuna se ye ni hene ye ni obusa panyini se na yewura wo so ye yewura so ko fitie ye kosia kwa hye na mamre kwan so no ya hwe ma obi ahakire awadwase na se em chiame achiame ye wa ha no ye na edi ye ni ebedi akire wadwase se be ya bibia beto yi se na adwase wo hini ni ho kaka me ka kire mo se omo ka omo akoma to omo ye ahimfuni bi efa kuti kwan e de kontase man hini din ekoyi asem e wo asante ma abra chiame minimo hwe no mbae no ohene na mu gina chiko yi asambae no no fa ne say ono an kofodi na wayere no ho sensena asem no ye hwe ni cases bia ko back ya nya mponchi sem bia se be na nya mamre ne amane se wo kum ponchi 32 ti se ne ma na ekoso na tai
tie ru ahwe we ni no ka se obehwehwem ye to yesa fe ne dwada no wa ma na hifo no mo ka won ne de sebe chame bo mo ka do me ye ne se ni amo ho bo mo ka o de wa ma nti na ya nka na asem ye de to na ni pedifo so mo ka kofa namba ene na oba ene transport no ni ho sebe wura transport na ka wo ba ka maninya nanso na chame pese de besinti no ye hwe ma ne transport o transport ka chame ma ni ko gina wo se ensem na ya no gusu no ye ne nsem no ene na ya no gusu to ko jana ye wura hu se on do nya musa na hwe nti no ultimate pass judgment bia wo ne so nya che se na nanu mienu no mba ye na obodo mo hu wo manim no ene wura se obutu o makonwa omo ko tena che kakra na sebe mo ko sua de no to yentem na ye de ye asen ya ye kasin nya ya santefo okay asenfo nya ya santefo nti ye bibi okay map the do makwago enti the bottom line is that if Nana confirm say we are Shantisa, it means that Kennedy Agyapong is an Ashanti man. So if you vote for Kennedy Agyapong to become a flag bearer, this one choose a running mate from Ashanti region. That means that you still have an Ashanti man representing you at the presidency. And I say, imagine, Oma Trasia Radio who say, Omo Tuano, Omo Ye, you for Omo Asante for. We tell you, Omo Asante for. Na kwesi broni na de bridge ni nsuo no pra no ana kwesi broni beto bridge na obe create region na omu kokodi central region eti so omo ya Asante for dia ene na se omu na ya adawo maburu misre na tumi wura se ono ana meda no na o so mi mu a mintimi nyina sanse ne o kire me no e na mekoye na me ono na me de humu aye bre no ti me ba ya maintain ne no ama maboto ti me da no me sre no ona na ni hwebe no mfre me de okay sre no so where asen Nana Yiranchi and o kaka cho tumfo say yes no ye pese come back to Asante Kingdom. We are Ashanti people. We are not from anywhere. Not because you are central region. You are Asante for. You are Asante for. It will do for Sanya and Ashanti Kingdom. We are coming back. We are Ashantis. Then after our Mesha Palace and our granting interview with the press, let's watch what he said. Just about 1 minute. Then we'll continue. Ne bema kwa michi me toso dumiensa me ye o man hene wasen man so ya tran konwane ye asen apamani traditional area was central region over central region asen south district ene ye wo ikropon ne asen man so Asante man metimi aka de me sesi ne go mere bi a sabi obroni akwasi broni ba ne nyina ye tena bom na ba se obroni ba no opese oje ne ho na Asante man to de share betum share no de betum ne esupra yes sign treaty bia yes born of 1844 yeah for me eno na de share betum a obroni nya ne de se ne medimu a mo prayer jai so na mo amon so mo wasa esuru ha ma ba ya danse amoko makosi Asante ase no na de share ne beto yentem na ye de ye asen ya ye kasa ya Asante for okay asenfo nya ya Asante for nti ye bibi okay so this is the confirmation coming from Nana. Yes, this is the confirmation say asenfo na ya Asante for. So this is the demography and I say ukwa Asante mamu a ye wo kontanse ahensam onu tu ase ededa hon kakra na nsem ho ekopiepie ewura ho a na amokeka na we na ehwa samasa ba atrans gidigidi ntokwa no asom den all in the name say asase eda ho no ohwa obi ahase se otwadi han obi ahase etwadi nkakra no wodi nketen eno na mko tena hemfie mko ka ho asem no eden to kwa kyene gidigidi pa abeto nipa mienu abusua mienu ntama kyese enyasem keto to hwe video ya obi panentoma agufom do ede hia won to panentoma agufom obi a eko eje ade na wose basa. That is our question. I didn't know what's a basa. To say come here someone and says 17 am will be a person who say you but when you Ashanti regional
Yewura de wono de asase se no betu o. Uyo ahwe na kodwudwe wo ho asase bi kodi asase na nkankan se watama we atama we. Obekontam kra. Obekontam. Oya kontanse nsem yenu miensa bia aba. Tukana no den na no so ehye. Yesre se be wieka na sipi na sita yempento kwachani bia. He ofie so de sane be nyasam ketewa te se tia bodom kra no ho anyasam ketewa wo ho. Sampa de asatena omuji ntum obi aye no ho enemre enchra we se menam de hene obi ntimi ebi ani o ana sane ma we nyina na kofa ba wo we nyina na kofa ba eti yesre se aya momye pepedwo no ento yi na sumdwe mra se de wono no momye nka ne yenti ana ko de amfa company mfo anim ye omo ka bia ye ansa na se ewura ho kwa na be kwa na akọ na sumdwe aba na yempento kwasem bia aye to this TV so na ne da na ohwe subscribe video no bia no share ba ka cho se ha de wana kan se abakọsọ mamamre ye chief census ho nkomo ya hemfo ya hemam de omo nkomo de di no mo te tena se ya eto bia keka bia to bia na keka bia bebu so na blast ya nyina de sua de na yesua ye pese ya mamre ne niam bi je twagu no ye nim die kaka bia ye ma me mpanifo no ne ya hemfofo no bi wo no no ne o se tie bie ne so de ato ye kotodwum ene de kakra we ya na me de bra kunta san to kwa ene Ense Ghana ha, waka dignities bebra the Ashantis. Waka dignities bebra, Canada Japon or Asantini. Kwame Despite or Asantini. Or for this upon or Asantini. Dan Sobiam or Sase, Asante Fonquan. Asante Fonquan. Asante Fonquan. A good one I say, or being Asantini go away. Asante Fonquan. All of them are Asanti. Ani na enwa be mai ebe chichim kekekeke because say had so bakosem ne bibia sante ene mapa anya sante nko a be se bro na hafo ne bibia ka ho na magana esipi asante ma ya asante man ti atena sia ye nyina ka bi ne edi ho nkomo na so je ba to this TV so pasase papa to dia ye gati and sans property o mo se ehodwo papa so when you kakura wonante free ho to roadside 2 minutes 3 minutes walk o masase edda from my was 053 550237 o masase de no longer the same bia no matoma nipa mienu bia edda from boko kwajibi na so eye fere ya hand acha na so eye fere papa de papa so acha de a akoba bibia la program ahodo bia de a ye lady yin se botek Lydia Unisa boutique. Or was I school junction? So no, I'm person with the number but you got or Bobaga and person one for Kanako. Now, when you will near my house, so you're fair now, so you're dead. So maybe I photo shoot, wedding gown, suit, papa, a wedding dear, and then I'm Pabua who door dear, a Lydia Unisa boutique, and I make come from home. We will now tell you open cranium muscle at to dear. Me man woman in Amitofi Elohim babies and beyond. Elohim babies and beyond. If I cry, I want 1 month, it was 12 years. Elohim babies and beyond one who near me for the tea ecosin nasi bag shoe we edian meet me perfume grab perfume papa pade Elohim babies and beyond. Oh, I salute old time junction when a quadibie now man who nefe. Famano bubraho and I'm proud of you as well as me pay Elohim babies and beyond. Elohim Yama and F and papa. What do you mamma now? Oh, and yet, I other shepherd brown for Yamabu, my mum catch it. I'm a jawaka, the Amatosi, and son. Many be shared the beer over to the Steve. So,